ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezimnyama amabhakabhaka i-Orlando Pirates-ke udaba olukade trenda ekulona-ke usuku lwayizolo kubikwa ukuthi-ke i-Orlando Pirates ngathi ifuna amashushu umdlali ogijima as i-winger laphaya i-former Kaizer Chiefs player laphaya uPhuso Dithejane-ke ogijima kuyona-ke i-TS Galaxy. Kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates-ke njengamanje-ke banezingxoxo nayo-ke i-TS Galaxy ukuyilungiselela isikhathi-ke sewindi lawo ama-transfers ngoJanuwari-ke. Impela-ke i-Orlando Pirates-ke siyifisela inhlanhla ukuthi-ke imthole umdlali-ke onejubane njengophuso Dithejane-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona engulethele-ke ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu-ke sibambe la, nisale kahle.